Option rehabilitation. Better Me Option Rehabilitation tunasaidia wagonjwa ambao wako na shida za ulevi, matumizi ya mihadarati, wale ambao wako na stress na wale ambao wako na upungufu wa kiakili. Sisi tunapatikana Kajiado Isinya Road, pahali inaitwa Birika. Iwapo uko na mtu ambaye ana shida kama hii, tafadhali jaribu utafute kwa nambari zetu ambazo tuko nazo. Tukatevinga onde wese kwato yo kutumia manyogo buna yo asenga mbanya kwa bako morenta mapema ataraji kwa bako mbega sana. Kila siku ya Jumanne na Jumatano saa 2:30 hadi saa 3 ungana naye Kalen Atanja akiwa na mgeni Judith Nabwire wakikuletea kipindi cha afya mbashara kwenye runinga ya Amazing Voice of Victory na redio ya Voice of Victory. Kosa uchekwe. Numanyite Amazing Voice of Victory Radiant TV twagaririye obukoreri bw'itogo cha sore n'ubwate umuyiga uganitie otonwe obe umuyiga bw'inyanki gose amatanga gose umuyiga graduation uyu uganitie oirukigwe eyemo ase umutanda o YouTube gose kobekwa ase TV Amazing Voice of Victory. Bono Amazing Voice of Victory noere amonaye nabo tugukururukiria umuyiga o live ase umutandao o YouTube boigo ilio onyare kubaikira no nyabari bare ase chinse chesiko tubwate chi public address system echo kire chinyikiranu na boigo kirairere umuyiga o ogende buya utariko butoka Amazing Voice of Victory boigo ngoena natore obokoreri bo wakachibicha bose photography na boigo nabo konyora chi generator chingiya echo kira okonye ase umuyiga o ekero estima ya butokire ngokora tore cake making, cake decoration na boigo ngokora tore umuyiga o outside catering abwase togocha kwarigania abageni ase umuyiga o boigo onye kubwate umuyiga uyu uganete chiama amone birogo Amazing Voice of Victory Radiant TV no toria iga ase ingento yago ase amanke aka inambesi mekubwatia 0720173287 ose 0727440332 ose 0720696532. Numanyete buna Voice of Victory Radiant TV twakwariganiri obokoreri bw'itogo cha asore ase chi studio cha Voice of Victory nabo okwenyorera obokoreri obuya buna bono koroiseriwa amatera ase chikwaya chiria chitabwati abaegeria nabo igo nigo koroiseriwa amatera yo ase chinchera chekerero kegima. Voice of Victory ngokora tore programming ase chinchera buna bono asoko bugeriwa piano, keyboard nabo igo chigita ase chinchera chekerero kegima na materago anyare koba kagwanchwa n'abanta bange. Boigo Voice of Victory Studios nigo toko recordia ase chinchera chekerero amaterao nabo igo nabo togo korera keria tokoroka mobile recording gose twacha goika ase ore ase ngencho okoene kiabuna kwanyorire obokoreri bwaito ase nchirengia. Voice of Victory boigo ngokora tole video shooting ase emeyega buna emeyega yechinyangi emeyega ya matanga esolo artists ngokora tole emeyega yechikwaya emeyega ya prize giving emeyega ya graduation emeyega yo koiburwa gose birthdays. Nigo togokora emeroberie yeiga asogotumeka chikamera chekerero kegima buna bono chi BMW chi Canon
nabo igo chikamera chinde no nyanchiria chikoiruruka igoro chimanyekaine buna chidrone. Voice of Victory ekero okwa rekodiri amona intwe nigo eyemo ase yemo okonyora kuirurukeriwa amaterao ase radio yaito ya 96.4 FM. Nabo igo akwanyara kubekerwa amatera yo Tage tugotebania kurwa saba gusibe tubarebetenga na arengi mutaka mwere ngakiru no mwange munda agankora munda okwaga mwa wetara se Asante sana kimu mwancho murigilia witibya Amazing Voice of Victory nechinga kichinde cyo kikonyara mangana magia bunabereka gwatika kurwa soro gongorwa gusi amo nenze ya Kenya mwancho murigilia buna nakurereira chinsa chiri cyarenge cye 10 buna kingo ikiwika chinsa chigane chigoba kingo kumanyia bunabereka gwatika asobwagare nabono naikire buna nakurera eira literane kurukwa Barnabas Ondari. Asante sana kimu mwancho murigilia bwitibya Amazing Voice of Victory Television nechinga kichinde chabere cyo kumanyia aya bunabirika gwatika na nyuranga naboko nyanyora kwetira asense media ya YouTube Voice of Victory Television Network nabo igase media TikTok wetira Amazing Voice of Victory Television Network kisi ndo chinga asense media ya TikTok mwancho murigilia mtagenda gukora tunyagusire nabo tambe irinde nabo tokoba tugwika ilitirane ngurukwa Barnabas Ondari mwachumuli ni watu kuchaka kurua ase county ya Kisii ase constituency ya basi ase bono hapalimi beka wa kurua ase orogongorwe ba mochire oburayi na boigo oboteneneri kurua ase nsemejo nigo batebrubuna nigo abarayabu nigo batabuna oyo kabeire omonya kerobo we worogongorwe nigakarentire abantu baseberekania emekutano kere abalimi bagendrete kunya gukora emekutano sense mejo nigo boiga abalimi abu bamochia obotumeki obobe bwe nibo kurwa asense mejo obotyo nasenchira yobwikirano abantu baito bakite kukwanira mangana ye society omuntu kurukufoma chairman oyubono ba nullify election igato koreta mangana mabe akarigi guns chiare goja bwese society muntu nde bwense kera koimukyo koboko in most cases igale koba kagukani gutakwana ikarokananga bwasi okumboyo norane kera abantu tuagite kokoranga no gochora umuntu kuruku auditors tugachikomochora nga tutaito mo auditor bwe serikali uyo koira chibesa chire 36000 bakamanya bari wete chibesa se guns bagoteba nga turike abantu bakorukunga abo auditor ba private bakoira 300000 tugo bibanya mache babeire bagoikaranserwa kigandi amatuka mange ndutagetaigwekane buyase ng'encho
ya ogoikaranserwa ko gotari okuya to omoremi ekera apimire kawa yaye anyore faida anyore eng'eria yaye ayekene igo tutagete go counter the vetting process that was done on 9th yarenge yogopendelea etarenge ndonge. And I want to thank Commissioner yaito ya cooperative ase ko nullify korwo koboko konena ase abanene baito bali ba nullify te obochorio boiga bwaba bakwebeka batagete komenya ase society bila idini y'omuremi igolende nintagete kongana mona baminto balia tokubwaterana n'abalemi abaya litukeri lya Jumatano baicha ase mambia mono saa 3 elinde tokwanere igoro ya oboremi bwito muna bwenete koba eye wenete omoremi agweneto echiamani nyoero ne manager batomanyinga chikiro irenga chiaonigu wrong season short season chikiro chiaonigu injinganiga chiatigaire chinganiga chitaraonigu chibesa tu aoni chinganiga bona ekinke ntubwato musunte ngoro buna emember lakini ntu ale kotebi ebintu yani babwato bibisi w'abantu tutanko bwa komanya egento kende ekere feting yarenge ti yakaltu yasenjira yarenge buya abantu batabwate chikiro bagacha bagakora ku feting nchena abwate ngikiangire to bona aronko baisiko ngatimbwati kiro egento kende oyorente tu igari dabodira igagopima mugonga na ndogopimaga na ndale ni kwa 14 good years bono abalimi abakorera mikabako boli igo barangirani bacha gukora nyamache kabisa abangina abagaka obolimi weka wana uboko tokonya mambo ya zamani wanaleta ngine sasa wanasema hii ni ya ile wala ya zamani gani na yeye alikuwa huko unaona sasa wanajiwekea sasa wanasema ni saidi ya kutoa maneno wao wanaweka pesa. Sasa kitu mzuri wacha mtu atoke kwa heshima baada ya kuleta mambo mengine. Unajua watu iko na akili. Sile mambo ya butikiteta ya zamani. Unaona hiyo sasa ndio nakuambia kama mimi mzee miaka yangu mimi ni mingi sana. I'm 76 years now old. But mimi niko nguvu. Sauri mimi nafanya mema. Kama mimi nilikuwa nafanya mbaya, mimi nilikuwa nitagonjeka maji hakuna mguu hakuna sauri ya hiyo. Sasa Mungu ananibariki sauri unafanya mzuri. Na tumusika mutu ni gabona abana boda boda kurwa sero sagia rolirwa bo basi litukolia rero baba bakorosia bakubwate bagochamo na kubwatrena na korosia sako yabo ebatenga nigira chikuba konya kwimukireria anene asesekteyega ya boda boda bakoragwa no muri kyobo Fidelis Ondieki nigabate abuna oko chamo na korosia sako yiga eyo irachikwenda na chilon gochiase ababwate nibe sako ywe nabo igo abana boda boda bonsipi nigo kirachiko bandegento ekenene sana na negento kirachigusira chifamily ukorengana na Fidelis nigabulire bono abantu abange wesokia nabo igo kubeka enibo yabo ase sakiywe nigo korengana na Fidelis boigo nigamente katenga abana siasa nigo bagutumika buya nande batumika bobe anemono engakiria ya siasa nabo igo kuire chingaki na watena abana siasa nigo babwente guikange emeroberi buneyo abasaye ba boda boda bagendete okora nabo igo kubakonya roboti uru na senjira yobukirano. Naweza kusema ya kwamba siku ya leo niko na furaha kubwa sana kwa sababu ile nia yangu na nia ya boda boda wale walikuwa wanataka turejeste sako ilitimika. Tumepata certificate na sasa mtoto amezaliwa. Mtoto ikiwa amezaliwa sasa iliyoko imebakia ni kuitunza mtoto, tumuombee na endelee. Ningewaomba, sako ni kitu muhimu sana. Umuhimu wa sako inasaidia maneno mengi na inaweza kutoa umaskini watu wengi sana. Bottom up manifesto agenda of the UDA government is actually what we are doing today and fulfilling it. Majina naitwa Fidelis Ondieki, mimi ni secretary wa Nyasanya Sako. Tunashukuru sana siku ya leo kwa sababu tumefanya launch ya sako ambayo tunatarajia itatusaidia kwa familia zetu kama wanabodaboda, na tunashukuru sana serikali yetu tukufu kwa sababu inatusaidia sana, na zaidi kama ni tunatumika sana kama wanabodaboda
Wakati wa siasa sometimes tunatumika vibaya. Wale wanaotupenda kama bodaboda wakuje ndani sasa, watusaidie, waweke pesa kwa sako yetu, wawe members, ili ndio tupate nguvu ya kujiendeleza kama wana bodaboda. Tunawashukuru Wakenya wote, wana bodaboda popote walipo, tuungane tuwe kitu kimoja, tuingie kwa sako ndio tupate kutusaidia siku zijazo. Wale wako nje sasa tunawaambia waingie, tuende mbele. Kama sasa nawaomba wale wenzetu, hii inaitwa Nyasanya. Nyasanya sako inaunganisha Nyamache sub county, Sameta sub county, Nyacheki sub county. Ndio tunapata hiyo jina Nyasanya, inamaanisha sasa tuko Bobasi sub county. Tunawashukuru sana wote members wetu. Na mututuska mutu ni gobono aba bisa batatu kurwa a service yo mokonyi bo muraibwense de Rigathi Gachagua babere bagoswerwa na mamocho yo kwebwatrani amo no korobekana kwa bere gokwenekwa a sense ya Kenya inse yo mutinyi oyomo obere ko gweta batutabo ni gobane nkiwe igoro ya mamochayo chinga kiechyo omugabara bwe county ya Nyeri Mutai Kahiga ni gobo igo atebren ni gatugutirale chinkuma chinga chinkuma chogokomuru siabisi omokonyi bo muraibwense Rigathi Gachagua igatebrenga mangana unayo takonyarikana na ndetayo nigo kulengana na Mutai nigateba buna kulengana na Mutai nigatebre buna nigo omuraibwense nigo chinkuma nga omuraibwense omokonyi bo muraibwense Rigathi Gachagua nigaba gakwamiria omuswada we finance bill kerebarenge asegikaro n'abawaziri. We have heard and we have seen that there are efforts to bring an impeachment motion against the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, with very frivolous accusations. Accusations that when they were in a cabinet meeting, he actually opposed the finance bill. Let us not think that in fact it will be a business as usual to bring such a motion of a Deputy President of the Republic of Kenya, a person who comes from a particular region. This one, I can tell you, to bring a lot of backlash. Numanyite Amazing Voice of Victor Radiant TV twagaririe obokoreri bw'itogo cha Sore nobwate omunyiga uganitie otonwe obe omunyiga bw'inyanki gose amatanga gose omunyiga o graduation oyo uganitie oirukigwe eyemo ase omutanda o YouTube gose kobekwa ase TV Amazing Voice of Victory. Bono Amazing Voice of Victory noere amonaye nabo tugukururukiria omunyiga o live ase omutandao o YouTube boigo irio onyare kubaikira no nyabari bare ase chinse chesiko ntubwate chi public address system becho chire chinyikiranu na boigo chirairere omunyiga o ogende buya utariko butoka Amazing Voice of Victory boigo ngoena natore obokoreri bo waka chibicha bose photography na boigo nabo konyora chi generator chingiya echo chira okonye ase omuyiga o ekero estima ya butokire ngokora tore cake making, cake decoration na boigo ngokora tore omuyiga o outside catering abwase togocha kwarigania abageni ase omuyiga o boigo onye kubwate omuyiga oyu oganete chiama amone birogo Amazing Voice of Victor Radiant TV no toria iga ase engento yago ase amange aka enamba esime kubwatia 0720173287 ose 0727440332 ose 0720696532 na mwancho muliria tugusuka mutu ni gobono oyore omo na boigo oyore omo minority whip ase National Assembly Junet Mohamed ni gabiriga wesokia na kwigirira ogochorwa kwa babwatani ba ODM guchikoba abawaziri ni gatebirenga ikiama gya ODM ni gogete ne imara na nde na boigo
nyokie guchikwegerera amasirai ya Kenya yogia tebrenga ekiama gya ODM nigo kirachi kwegerera Abakenya na bego nigo kirachi koba asensemeria yukwamiria serikali na boigo nigate kati y'abantu bali ababwatani b'ODM bali bachorwa guchikoba asensemeria abawaziri ngamo noyo kabero mugavana bwe county ya Mombasa Hali Hassan Joho oyo choro guchikoba umuwaziri asensemeria chindemero yo kuya amadini na boigo oyo kabero mugavana bwe county ya Kakamega Wycliffe Ambesa Oparanya oyo choro guchikoba umuwaziri asensemeria chi cooperative na boigo Opio Wandani asensemeria chinguru na mabuta na boigo John Mbadi asensemeria yobogachi. Watu wetu wengine wameingia kwa serikali, watu wengine na wengine wataingia, lakini sisi ndani ya bunge ambaye mimi ni whip bado tuko ODM, tunasimamia wananchi na tutafanya kazi yetu kwa bunge vile wananchi wanataka, na lazima serikali ambaye hata kama wale wametoka kwetu wameenda wasipofanya mambo kwa manufaa ya wananchi bado tutapinga tu. 2017 ikakuwa namna hiyo, Uhuru akakuja akasema mzee tuongee kwa sababu hapa mbele naona giza. Akasema okay, wewe endelea tu. Inaonekana Kenya Kwanza pia waliona giza hapa mbele. Wakasema mzee iko wapi? Kuja uangalie hii maneno, tuletee sisi watu wawili watatu ya kusaidia, lakini wewe endelea na mambo yako ODM. Si hiyo ndio maneno iko. Hatuwezi kubali nchi ikufe kwa giza. Lakini sisi bado tuko OD. Mheshimiwa Junet na uchunge kwa Azimio. Watu wasichokore sana Mheshimiwa Uhuru. Uhuru alisimama na sisi tukiwa Azimio Mheshimiwa, na hii ndio jambo la mwisho ili nikae. Unajua fisi akitaka kula mtoto yake anaanza kusema anakaa kama kondoo. Sasa kwa Azimio mimi nimeona ni kama tunaanza kuita Uhuru kondoo kwa sababu tunataka kumtema, tunataka kumkula. Na sisi pia tunashukuru kwa President William Ruto kukubali kuungana na vyama vingine kustabilize nchi. Manake nyumba ikichomeka na Kenya kweli ilikuwa inachomeka, huwezi kuuliza landlord ni nani na tenant ni nani. Basi ukipata hiyo, na pia kunasikia kuna mazungumzo mengi, sababu kuna hiyo inaitwa broad based government ile ambayo wanaform. Sasa tumeona waziri wameingia, hata waziri wa fedha, hata tukitaka pesa hapa kwetu ya kutengeneza barabara ya Losu ama zingine tutakimbia kwa Junet. Na mwanzo muligereri tukuskamutu nigobono ensemo ya baraikurwasi kiama kia UDA nigobono bago sereri guchkumwa kaisiko omuliki wekiama kio Cleophas Malala na kili bago tebamwa Cleophas Malala nigabere kagutumika abisi ya ibobe na kurengana naba abaraya bukurwasi kiama kio nigobatebrenga Cleophas Malala nigabere kakugenda mamincha amo numurai wekiama kio kia UDA gati yigasiri batebanga omuliki abwentokora ngamo no kurangiria ebikaro aho ase ekiamekyo naboigo ukwanira ekiamekyo kendi yonsi kiria ekiamekyo kebwente kuchukwana. Today we are here to confirm that one Cleophas Malala has abdicated his role and his duty as the Secretary General of the ruling party. He is on the forefront against the formation of broad-based government. And I'm here to confirm that he is no longer the Secretary General of UDA party. I, Joe Halende, will be taking over as the Secretary General of UDA party. Na toswa asensemo yechisemi mwanchumulilia nigobono abaruki wali bakora amatemu abo yekirasi 12 nigobono baburi uchigoesoya asichiskuru au chobundi asense ya Kenya kaukwana ime yeskuru yobubundia kumanyikana na St. Kizito Training Center yogotoka asensemo ya utawala omo nyakerugo oleba ailini maruguli nigaburire abasaye naboigo abarukigo bonsi piko sororo yekogeranga ekyogyoka na kikira chigonyora abanyore chigasi boigo maraguli nigatebire buna nigo abasaye babwente korose chigasi naboigo tari kuganya oswa abisi.
We're very happy to see Kenyans finding opportunities, good opportunities, in places far from home and being willing and daring to go and explore them. So we say kudos to you, and we're wishing you, along with Mchungaji here, the blessings of Psalm 121. Kenyans are very good in terms of their skills and how they've been able to not just showcase themselves, to actually prove themselves. Hii kazi ambayo inafanywa na mikono ni kazi ambayo imekuwa nadra sana. Ni kazi ambayo iko na demand sana, na wale ambao wanaifanya ama wale ambao wamefuzu kufanya hii kazi ni wachache. Kwa hivyo tunajua graduates wetu siku ya leo, nyinyi mko na fursa ya kuweza kubadilisha maisha yenu kwa kujiunga na vitengo tofauti tofauti kwa serikali, kwa vituo vya kibinafsi na hata pia kuanzisha kazi zenyu. Ministry will always support you and NITA will always support you. Remember, you have hands-on skills and therefore you do not just depend on employment, but also you can go start small, go and grow big. And we also have the path. This is not the last grade that you have. Remember that you have an upward path which goes all up to Master Craftsman 1. Therefore, don't end up at grade 3. You have a path to continue up, and we are actually looking to you to see that you get a lot of skills. Imekuwa poa. I thank our director, Maliako. Thank you so much. Kama siwe hata sijui. Mwancho mulire niko tugusaba kwabira asokurukana kwa Mario Giayo. Na bono niko tugusuka mutu bono ase mu waziri omunene asensi ya Kenya Musalia Mudavadi litukuria rero abakirori ase abarimu 50 noyomo guchikwenda asensi ya USA guchikora egasi yo borokia asensi meyo. Musalia Mudavadi nigate abuna esirikani go yabikire ama nigo bono ego chikokoro muki kubeka chigasi korosi chigasi asensi ya Kenya na boigo asensi isiko. Musalia Mudavadi nigo boigate abuna nigo bono serikali ngende tokora umuki wokulinda amasirahi ya obogima na boigo na koranga abantu abakenya bali bamenyete isiko yensi ya Kenya nigo bagendete koba buya na boigo konyora eiga maiga Musalia gote abuna nigo ogotuma kwabo enibugo cha asensi ya Kenya nigo kogerete uchumi ya Kenya egendete koba entingu. We're very happy to see Kenyans finding opportunities, good opportunities, in places far from home and being willing and daring to go and explore them. So we say kudos to you, and we're wishing you, along with Mchungaji here, the blessings of Psalm 121. Kenyans are very good in terms of their skills and how they've been able to not just showcase themselves, to actually prove themselves. You are good workers, you communicate very well, and this is why comparatively, if you take the Kenyan in the diaspora and some of our other colleagues from the continent in the diaspora, there's an inclination to have the Kenyan as the favorite. We need to consolidate that. Mwancho muntu tugerete asenseme yo chisemi niko bono abayibori babori gwe kubalenda abana babo engakijiga bale erusa iyo mutumuko niko babori gwe ko abayibori kubaika abana babo ange naboigo kubatanga kurwa naboigo nigo abayibori babori gwe kutanga abana babo tibachi gweswana ni amono bontiri wa boda boda niko boigo abateniri ba boda boda babori na onde bwensi oranyorekane gakwa umwana umorki onde bwensi epigipigi abeka kwirirwa egetambukiro buna abana babungirije skuru igo tokoira chinga kiji tobasomia na kubasemina kubainyoria egento mutakeire gotokonya buna abaibori baito bintu bira bi affectiria abana baito totari guchakonywa generation yaitu gochumutwe mono kuria madawa ya kulevya buna chinya sole
igo tugosaba abaibori wherever simogotoka abana baita abasaya abana baitu bari in primary schools mpaka bari secondary schools banyale kwa affected badly amangana ya madawa ya kulevya ebintu biri binyuwe bibe bigotindia ngo tuyitira bira abana bigokora igo tugosaba abaibori asimogotoka akimwarigererio konyora umwana nyono bwe neighbor monyerero umwibori oye yakwanturi guchikonyora tugotware gesakwo amatukare guchumutwe egento kende balia baminto ba boda tutari ko bakera ngambia sana siku hizi more organized bya kabisa nande abande mwate banga mwana otabuga ati olebwe skuru tabasaka we pikipiki nganero ile sport abo umwibuli gotoka wetu mwana pikipiki momolente na kumwaka fine gitenyinge sana elinde tokonya abana bali skuru batokichi skuru basome ali bagoja gotokonya ono munaibwa bali manene kepsha igo nanyorire nga abana bange kinyaroka bajomera iduki ona bagira iduki rusa bantu kumanya omwana no mongina abana bamura bayito ba senior school bajoin the boda ona ale gusaba abaibuli kumuranje manya so omwana wale kire dakika na kirensa obole ndio buya na weka abana bwera ne bijisukuru muna bajage gusieka jisukuru nanda bande bashekire baira ne buya tare shina sitekere go ikana shina saba ojisukuru etoke bale muna balenge jeni simba joini ororo agakora ba joini ororo abana banyole mejande menge ande baba sikore jisukuru abana baito tutagete muna bakogendaka ki assignment imbaire byabakore bakore nando muiboli kaba close no mwana kumuboli assignment kwa tu gwakorire alafu nemere mu gwakorire assignment konyo muiboli meremende yanka abana baito babe trained because no NCPC yakotanga train abana always all around. Ase keke tutete gwakira Safaricom Foundation ngambu ya mono sana asi computer batorentera litukulia lero Safaricom Foundation batorentera computer chinyinge kabisa gaiga ejiyo chikotokonya asa abana baito gusoma computer une subjects wanyanto bwate device ye computer lakini una batorentera computer 40 batokonyire sana aso gocha gokonya abana baito gusoma class ya computer eke minano na boigo gutingana esegini go kwanya ko go kwendekiwa ase county ya Wajir egati abaskari be bunge na boigo amo na YouTube Voice of Victory Television Network ilindo ligeriye amangana ya mayabu nagende tuko bakagwatika ejemo asemo na boigo ase media ya TikTok na boigo Facebook mwanche mulilia Voice of Victory Television Network na tukusuka moto mwanche mulilia nikobono omuswada bukumurusi abisi mukabana bwe county ya Meru Kawira Mwangaza lituko lya lero oba gukurusigwa korengana nomo konyi bwa barabange ase county assembly ya Meru oyo manyakaine buna Sipora Kinya nigo abagakurusio musodo yo ase bosio bwe bunge yo county assembly eyo ya Meru nigo boigo ekina kyomo gavana bwe county yo ya Meru Kawira Mwangaza nigo kebona kiabereke nigo kebwente ko chikotekererwa amo nabagaka banjuri begesa ku kyaba Meru kimanyekende muna kyanjuri njeke elio kokonya ebiororeche ligendete ko ba ase county yo korende abagaka kurwa segesa kwekyo nigo bateberenga mbali ko chigwesanania gati yo muswado buko muruti abisi mugavana bwe county yo Kawira Mwangaza chingakie chicho nikabona haba MCA kurwa se county ya Wajir di omugasobwe litukolia lero baba bakolenta liberera ase county assembly yo elio egamega yo kwamereria omuswada we finance bill yo mwako yiga wikira omwako gocha ezbon bosire naba kagotwariganiria orobotiro na senchira yo kubwatia eke minano na boigo gutingana esegini go kwanya ko go kwendekiwa ase county ya Wajir egati abaskari be bunge na boigo amo na ba MCA be county yo askeri bago tebuna no ko nyorwa gwetia omoswada bwe kibesa ase county eyo
Korengana amona ba MC abo niko bari kunya ko bakurwana MS yo kuna enchere ya moyo gutinia ebikaro by'eritukoria rero ase korende abaskari bari kunya ko bakurwanira MS yo nyara ko bagiye kwena ase ebunge yo. Niko banyari ko bakomochia umugavana bwe county yo Ahmed Abdullahi asikiri batebuna nigo agotumeka kibesa cye county bobe egento keirere county yo gotigara maega asensemo ya magenderero. National Assembly, this house is an independent where we are going to advocate the right of the people of Wajir. We can't be misused. We can't be given an instruction. We can't be given an implementation by the executive. We want the budget of Wajir County Assembly to be very rational. We want our budget that reflects the need of the people of Wajir. There's no one time that this budget is going to be discussed unless otherwise we will scrutinize and we will see what is there. There's a lot of misplaced priority that's going on in Wajir. There's a lot of impunity and corruption. Tokorwa ase county ya Wajir na bago gukomya kewika ase county area Meru ekigambiro kya Meru nigo kya bori ekina igoro yo mugavana bwe county yo Omosubati Kawira Mwangaza Kenya kwabage kwenda ase ekanso yabagaka begesa kukia bameru eyu anemono emanjekente buna njuri njeke erinde baje kunya kwabakugayana liorocheri abere kwabali kwenekiwa ase county. I really have to move on. I have to make a decision. Barengana amonegi karo Kenya kwabake okorekana omugaso rero go ekina Kenya tukabake wekiwa ase emesa yebunge eyo Kenya kwabake gotukuterwa are erinde kechikunya kwabake kuralibaga ebine bibikikunya kwabake kugambwa amona bagaka begesaku kyabameru. So, Honorable Speaker, I will withdraw this motion because this county is being run through falsehood, through drama. Actually, let me say everything in this county is fake. And the time to correct the mess is now, Honorable Speaker. Mayor standing orders. This Honorable Assembly approves the request by the Honorable Deputy Leader of the Majority Party, Honorable Sipora Kinya, to withdraw the notice of motion for the removal from office the Governor Meru County, Honorable Kawira Mwangaza, by impeachment, which notice was issued during the Assembly morning sitting of Wednesday, 17th July 2024. Whereas many, as are of a similar opinion, say aye. Korengana amone miswada ya nyarako bagego ikiwa ase ebunge eyo yo nigoro kunyara kwa koba umuswada ugatatu oyo kugane ku mwaka isiko mu governor Kawira Mwangaza ase korinda kunyara kwa kagotori wa amone bunge eriye senate asikiri bagotemuna mamocho akumubwatira nitali go isana ku mwaka akumurusi abisi. Incorporated ya MSA ya mangana maya eritariane Hespon Posire. Mancho mulili, asante sana Esbon Posire asoro vochurwe asenchira yobu ikirano. Mancho muligelia. Chinga kichinkongo niko chiko kinya abantu abakongo. Na abantu abakongo barosia chinga kichiororoba. Ne chinga chinyororo niko chikolenta abantu bali no balegeu. Na abantu abalegeu niko bakora chingaki chiaba chinkongo. Good times create tough people. Tough people create good times. And good times create weak people. And weak people create tough times. Wanchumuligelia. Ikinago tebiri na yura kare bunoge gakolera. Na wikira omweli obweli bwa mayali tukulia lero aya kurwa sensemo ya kabiri nigakuru kwa Esbon Posire oitwa bwatina nere na bwa sensemo chi kamera nigakuru kwa nere Robin Jonas Shangwe chenguru kwa Barnabas Ndali tumirane Nyasaye Karanja.